Guys, nongeye kubasuhuza aho ukurikiye channel yacu ya Tuteke nizere ko meze neza, umaze kwanda subscribe wanasharinze video wowe unkurikirana kuri channel yacu nkuko bisanzwe genda mbere ku buryo wakora amafaranga onanye nta gishoro washoye. Iyi video nzanye nibyo ije kubereka nta platform kari gutanga uduceri. Niba utari wiyandikisha muri iyi platform, link urayisanga muri comment ya mbere, urasanga muri link yacu ya group yacu ya WhatsApp, nayo uyijoyininge ni uzajya urabona update nshasha z'ibintu ugiye gukora. Uko bisanzwe ukimara gukanda kuri iyo link iri muri comment, urahita ugera ahantu bagusaba gushamo username, urashamo amazina yawe, hepfo ushemo email ukoresha, hanyuma creating password imibare 3, ubundi kandi create open. Niba nuje urakanda ukabona bakujanye mu bindi bintu uje kandi back usubira inyuma baba ari kwamamaza. Guys, nkuko uri kubibona aha ngaha mfiteho 0 account yanjye, nibwo namara kuyicreatinga dore username nakoresheje ni iyi. Hanyuma wowe uburyo bwo gukorera amafaranga muri platform bagenda baguhereza task ukagenda dukora nanga kujoininga iyi WhatsApp, nayo baguha task. Hanyuma wowe reka turebe uburyo ukorera amafaranga. Wowe mbere na mbere uraza ngaha, kimara kuza aha ngaha urahita aha ngaha uhasanga iyi link, urahita uyisangaho iyi link. Hanyuma wowe utumire uyihereza umuntu nawe yinjire akoresheje link yawe. Uburyo nibwo bwiza bwo gukora amafaranga. Hanyuma ukahita unabikora minimum yo kubikoza $2 buri muri fera bagoheza 0.01 cyo muri fera. None wowe kimara gukanda aho ngaho urahita uza hano. Ukigera aha ngaha ni uburyo bwo kwereka uburyo bwo kubikura. Ukoresha ni USDT BEP20 niyo network ukoresha. Hanyuma minimum yo kubikura ngira ngo urabona yuko ni $2. Hano barira batanga na task iyo task baziguhaye urazikora uzisanga hano. Ahangaha niho usanga utu task two gukora. Nk'ubu bamuhaye task n'utu dusubiza natwo uradusubiza. Ninza ngakanda hano ngo join our WhatsApp channel, ahangaha hahita nzamo kandi ako njye namaze ko joininga group yabo ngo urabibona namaze kujoininga. Turenda hita nkanda hano ngo join. Hanyuma ngeretse biri inyuma ukanda back ugasubira inyuma. Ngira ngo urabona yuko yamaze kuba completed. Ubu ngubu aha ngaha namaze gukoreraho 0.2 kubera ko na joininze group yabo ya WhatsApp gusa. Naha ngaha no kubigenza aha ngaho gasubiza utu tubazo akwaza ngo what color is milk, mbese ibara ry'inuza rya milk ni irihe? Ntabwo murabizi yuko ari umweru white. Uhita wandika kari white, ngira ngo urabona yuko yabaye completed. Bakengira ngo urabona yuko yamaze kuba completed. Nuko nguko biri gukorwa. Numara kubikora cyangwa se wamaze kugeza ku mafaranga yo kubikora ndagukora video nabwo ibyerekana mukanya.